Chief Executive Member ka KHDC ba penyai sing CM ha ka jing senran lang ki officer ka World Bank hanya kasi balang ka kawai terek aja arpulai kilawan jureb ya ka office usim ka hima meliam ka badan hamau kharchelong ya UCM ba di ki officer ka World Bank la priang buram hi de UCM ka hima meliam upa MI na manek CM ha ka jing dan lang ki menteri bar kinong trai ka hima ka agenda jangan ni ka jing lang ka de banyakran sani halor ka KHDC solid waste management bala menjur daulat ka jela banwan ra ka jing khoi jing suba khamtam hayo du ka blak mi da ka office hima meliam ha bakran ka ni ka singi UCM ba penyai sing CM ulong ba ka KHDC Solid Waste Management ka Kadoshai badan kam ka jingat relang hapdeng ke District Council ka hima meliam kishnong pat kipara nang syong yo banwara ka khoi ka suba da ka bapenrei hok ya ka Solid Waste Management India obvious New Delhi nata I kit Newman ide I obvious na po UK long specialist senior specialist jongka World Bank pat nidan ni iba ma West belong di official na po PhD Swati Maharaj Mission belong consultant World Bank iba belong local consultant engineer de niwan bumo kila I kubor bahadin ba KHDC kala yo ya ka jingmenjul na ulat ke jelame kalian hakabaide ba ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act ajar akho kani ka act la aibor ya ka district council but ya trailang but ki hima but ki shnong but ki rai but per hapo kini kisan ni ki district nam ta banwara ka jingte lakam ya ka jingko ka subang ki shnong kham kini ka solid waste management te hakabaide ba kani nakalian executive committee yung ka Khasi Hills ni la warra monthly ki program kata ka solid waste management program ka pagin kong kabangin na kalian ka council kalong bangin ay iki kali kitnyut shiki at home tamtali kishno pun kadak jogajing sedang jogani program de kampun nakala kabaar hapo kan ka solid waste management program ka juni ni buru bangi indan ya ka home banla berpenkeladun yang seisian ya ka imam belim kabapek bakmi ya kani kayong tenrai kayong niam kabagi ong kayo do de kami di ka kawat kabaa ka fees kabaa kabagi ngin shimti banla ban keladon banwara jingku di suba pat hakilan hotel de kabalai pat mentang ya trailang bat ka World Bank nam taban yo shushu naki ya ke jingmut kiba biang takung gajuk mentas kenang paminla banwan primandur ya kaplan ka jongi kumno ginyat benya trailang ba hima kishno naneshma temila wan banjua ya kibun kishno ya kiwa kibulan po social ila ikindu ikidorashno ila ikindu ngai ka hima bangin ya suthu jingmut pakawal bang kumno ba ngidon ya kataka traditional system ko ngidon ka bangi penne equality gudustur ka jongi kumno ngi trekam let's say kay kata ka riti sinshar khada ka bidon ka riti sinshar ka in ka lima ka riti sinshar ka hishnong ikaw nang bakani ka jimpenwan dur jungi ya ketika plan ka bidon kan long ka bejo tingilawan ru menen sipo marten ni babun ha ki hishnong baha po molai kamtam ka baha po imam lim kila dan ka jingun abidim ka lawan ra ka jisma itu lawan ra ka jingombit kombian namun tadi nongshong shnong tu po marjan shnong de nama tadi tahu yang ni kum kerja council kum nong kemar nidon ya kerja kiri nidon responsibility but nidon group kerja sokya kerja long concern nam tadi ba nongshong shnong nama tadi tahu ni wan berjumpa ipi partnership dengan yang kedua ya vice chairman jokaniti ayo dengan saya tu company habidi pak kerja long juman jokaniti tu store juni habidi berkesinsyat kata de nilatan lupa ka sistem kawabian setang kaplan kumno bangin ya chikmat don mereka de ngakerman skem ba naka office jong CM jong ka hima melim apo ka jingalam jong pa IM ainam barki bakraw barki basan barki menteri baro hadu ki staff ki officers kin ai ka jingit lang bat ni habide betenika thong ka bangidon de tang de kini kitin